o te whata lo whale mai manga lo ta tunu le nea lo whape nao na malei fua mai ia ma le whae mai fo i whaadunga le lei le nei tai au pou i le lofa maleanga le lei o le tua ai mole sile fia le mai manga lo ta tunu le ua awina tu sa o atu ia le tātou pokalami o le tātou update jana tau longo mai nei Samoa i le nofuanga le nei pe o nei mai mua mai tua toa o le mata whanga le nei u whaingoina o le Jane Beach Pale i nei le fio ango manase le motu tele sala whai ia manatu fo ia o lo e mai mo mai se tulanga matango fia a o le o se 10 minuto te nei tu lai fitu i le motu tele sala fai nei le o lo au wina tu sa auto ia tātou update o tātou tala mo mua mo le whaafonga anga lo tātou nuu e tolu se fulu tau sanga talu ona ngalue se tasio malo le malo i tono ntanga luenga leo o ia fo isa ia umia se tulanga ma walunga e pe ona veo o se te tai nate tau avea le pui ngā lesa avea ma pa le mia o le malo sa mo le whainga malo se moe atu nei le fionga le sao mapito o le wanginga i longa o penga ta whailangi ma whaasalalunga e mai se o le labo whailoa e lona fale tua o se tasi fo'i o lo ngalue ngā luenga whaatu stala le whaamalo lo mai lea mai le mata ngā luenga o leo e mafu mai ona o le liki tua whaamtalanga mo le saonga le mua ngā luenga whaatino e peo nei o se whainga mtulanga whapena le mata ngā luenga o leo o le whailo inga ma le vasenga o tu stala ma le fionga le taitai le tunu o ia fo'i o le lipa le mia le sunga la ule le mali tole o te pola tai bao Forces Smith lena ia ta uai lana saunoanga le tulanga e pei ona whaamalo loa ni sio malo o malo e tolua e mafua mai ni ngai ngoinga whaasolinga tula fono o le liki le tua whaamtalanga ia po o ngai ngoinga le mtanga duenga moa la tau puipuinga ia e mai sio la tau ngā duenga e pio whaatino i o swainga e te e atu tulanga whala o whasaina o se wililinga neo nei tala tulanga le langa e maane ane tulanga le mo le tunu e o atu le e pu e mai le au main distributor i o le drugs. A mai ala tō telefoni. A lai tō tonu le Warren no usaini e pu e la tō. O la le mena. Internal matter. O la lono winga la i leo lai tō tonu o la tau i drug stealers ia la tō le next on the line. Ale le angole mea, e alu umai lava manatou, le fa solo te rate an malo. Ale tupito siri na danger mele. O le otu leo, le fa tali mai. Tolo le mele na vea, ta malo penia mina o. E la tu penia mina la e mal ta matale na fasiotia. O le mena e o i meia. Mai, o le ungo le tangata na te fa la taina le malo, e o la woki. Ma to te letu mamaina le mena lai fai susuenga. To lua nisi o leo lau fai susuenga. Awa ni ka pese si le maua. O le telefoni na transfer ina i le mail telefoni al tangata lea na ua maua. He will be out soon. Ma o tangata ni, taunu mo ria ma veka loka. Whatever rank they have le o viso leo. Tangata ni, o lo lato faya le lango ino me se le tunu. Ma leo o mate tu le leile o viso leo i matua i focus le leile mele. E danger mo leo uma uvela whana umale whawe ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alala le mele wai, wale ma se me toi malu. Le foi mate tu lava i lato o lo whaia le mele o le mama i tu o mele malo. Leo o whai atu o le tangata na te whaalata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se me fau. Le se me fau mele mai o le lava turi matai po lale au wala taun whaatontonu fo lau wai. Ai eini suinga mani mita upo ngongo. Tato forum lui. Mai to fisiri vatu lau tali. Wha mamalama wha marino. Tasi ai leo le mea sao tala sao na. Ia leo se uma le mele tupu matua. O le ai le ufuase tapu le obsefa. Le whai ia. Ia. Tu wai pia lai whai pia. Hei ama se ngau alofa ngau mata wal mele sa. Inisi o tātou tala e lima se fuluma le lima lea whai o ilan tau sa tuli whasalanga i te tonu o tanu malala po le whale pui le na maa ngalo mai le whai unga le palola po le komiti sa ngafa mali le longa o tālo sanga ilan tau sa tuli whasalanga i le masinan se mwai atu nei po le whai unga fo i o le nei tau sanga.
le to lima suma lima le wa fa ma dia wa manga wa fiai ma le sunga king fai popopo ma le paulo le na tuli fa salanga ma fo mai ona o fianga le tulanga i tau pule le e fa o le oti le sa ave ma pa le mi o Samoa le sunga tula e pa sa le maria le ngoi i se fa ma o ninga mai se pe po fa mtalanga mai le office silio mtanga luanga fa msinonga le fianga pa le i town tamelangi le na sa no ai i sunga pa le i e fitu sifunu mali fitu le au fai o ila tau na taru sanga o ila tau ia sa tuli fa salanga i tu tonu o tanu malanga pita iane e na o le lima se funu mali lima le au fai o ila tau na fa maonia ia mati talia ina la la tau fo i taru sanga e fa ni se o taru sanga sa penana te ena ono tulanga le le au si o le tulanga o ia inga matulanga e pe ona ilo ina le komiti a toi manisi o taru sanga e tolu se funu mali ono o le au fai o taru sanga fou po ila tau lea e taimi mo mua lea ua tālu sanga i le tūlanga o le palola. O le sunga male le paulo pe o na silfia e tō wha i lan tō o leo lo papena o na a fia le nei mata upu e pe o na tūli ai fo i wha salanga a le mai whai o sisione ma tawa lai le loa o i lan tō nei o le na a fia le tūlanga o le tau purupulenga e wha o le maliu po le onti i le sa a vea mali pa le mia. E tō tasi po i seisi o leo o a fia i le nei sauri ngā tūlanga fono e le ifa mautu se teimi o le atango fia ia le whamsnonga le tūlanga o lana mata upu. Inisi o tātou tala o leo wana patai le whonga whetalai le mauta le sunga awa pau mulipola o loi tafua a ngā i le taitai o le tuangai le sunga tui le epasa i le madia le ngoi e tusa matūlanga wana saunoanga tau whaaleanga ma saunoanga whai e whaastanga i le no fō le atunu o le whonga whetalai e pe ona ia whaalia i lunga wana pokalame i lunga o le ala ata po le tūlau a le HRVP o sa wililinga le nei o le nei tala. Ae nā ono o tu ina atu le nei mata upu i le tūlanga whaafautuanga i lo tātou mauta. E more sila fia, ua atu lasi ma o lo whawau pea o na whaasalalau whaalau i tele i ala ese o so tainga whaona po nei ni la fonga matu ia tau whaaleanga le taitai o le tuangai e whaasanga mai i le tofi o le fonga whetalai po le nofoa. I le puipuinga o le mamalu o le tofinga o le fonga whetalai o le pale mene o le atunu. O le ala tonu leo le nei whaasisilanga mo le sila fia manino o le pai o le pale mene ma le whaafonga tāpua i mai o lo tātou atunu. E ui o tua atu le maota sa whaatino a ia whaasaralaunga. Peitai o le whaongaina, o le whaongaina le social media o te tari atu ai. E au lava ona o tari atu pei te tono le maota, a o no foia le no foa, o no tua inga tau whaaleanga e whaasanga i lo no foia o le no foa, ma le tau aveino le tofi fofonga whatalai. Ua ta o tole sauro tonga o le tau tala e tusa mai a inga o le whawai. Peitai foi e ao na manino e leo se sauro tonga e whaatino ai lea ia te tau se tūlanga e whaatupu ai le vevesi. I le vao le istangata ma le istangata, le vātangata. Ua la lango lo tātou no nofo, ua mai atu tofi lo tātou vātapu. Ua umanatua i ua whao ngāre social media e whaatino se se ai lea ia te tau lea. E oso whai ai ia unei ma no fōa le pale mene i le nei mata upu. E ui o tua atu le maota na la lafo ai ia whaupunga, ai lo utari tonunga, tātou o taitai o le atunu. E te tau lava no tātou solomua e whaatino so se whaatinonga, e fiso tai malo tātou vala awina. I a wala e vau i ai le whaonga aina o ni le fonga po ni upu whauinga lua, tau whai o le isi sui mamalu po le fonga whatalai. Wa tātou tū la whono tū maula iti o a mio tau o loa. E ta tau o na whaaloalo le isi sui sufono i le isi sui sufono. E vāsanga tutusa le lei ma la tātou wanga nu o le vātangata ma le ava whata. Tātou o matai, a o taitai fo le atunu o ala i tofi usufono le pale mene.
ua au mai ai le whaaloalo o tātou i tū mālo ma le atunu. I le tari tonu o au nei o le fonga fitalai, e le lei ona o whaasala lau masasea le tai o le tuangai e whaasanga i a tia. O le fonga fitalai ma le whaatautainga o le fono o le pane mene. O te leo tau fia ni o utou awanoa e sauno ai mta upa, o lo whaatulanga mo a tātou tau walamanga. O le saunoanga whaaminsta le pale mia, e le mawhai o na talanoaina le taimi na fola siai. O a tātou whainga ia whaapale mene, a mai o na whafonga le mota i se saunoanga whaaminsta, o na whaatulo le lafo e whaatati ai le laulau a fono lea saunoanga whaaminsta. O le lafo e a ngai i le whaatati ai le laulau a fono. O leo o manino i le whanatanga le palemene, le whamawai ai lea o le fionga motupua a Seve Henry Afereti Papali. O le tofi leo le tūmalo vai singano numero lua, mailon tofinga o i o le whaipule le tūmalo. E peo na sila fia o le astona in se mawai atu nei le na masi atu ai e le tūmalo vai singano numero lua, e momoli antu le fionga i a Seve motupua a, i le vanga whaupawhai o le whaatutui le tu sa mo watasi, le lo tu nei le foe, i le teita inga o le sao le no. Maua manino mai i o le itumalo vai singano numero lua o le isi le itumalo, o le la whaupopo atu le itumalo sa whata numero tasi, o le la toi fo'i mo le whaatinonga o le la tō whainga pālota. E peo na sila fia, na manino le wholesanga ma le saunoanga le teita i o le tunu o i a fo'i o le teita i fono o le vanga whaupawhai o le fast, e fionga la uli le mai le tole o te abola tai vao Forces Smith. O le mai ai o le whainga pālota i le solusu mleiva o kusolea na manino mai ai, le pale mai o le whainga māloa le fast ina ua filifilia e Samoa e ta wala mai lana whainga pālota. E tō lua sui o tuto tasi, e au fia ai me le fionga motupua o le na ngā iantu e fia avea ila o masui o le vanga whai o le fast. Pete ane, na sau no manino le fionga le lipa na mio i o le te fono le vanga whai o le fast. E le tatau i leo le a wha moe a ngā iantu, ona fo i le tūlanga e pe o na iai wha unianga, ma tūlanga o le se eia vea o se sui au wai o le vanga whai. E te tau i le o le fua ma mana o e tusai ma le tūlanga e pe o na eila ua nei, o na wha mawai mai le tofi o le tūmalo, e toi fo i wha atino o le whainga pānota, e pe o le tūlanga sa tau wasa mai ai, e isi sui o le vanga whai o le fast. O le la ua manino mai ai, e wha mawai mai o le fionga motupua an Seve Henry Afereti, mai lona tofi, o le kuia o le whaipule le tūmalo vai singano numero lua, a o lela toi te liu, mo le whainga pālota, e sa ili mai lona ngofoa, e maise, o ia o le sui tau wā, mo le vanga whai le fast, i le whainga pālota le tite le tūmalo vai singano numero lua. E leo manino mai le teimina nei, le tūlanga e pe o na iai le fōwhanga mo le whainga pālota fo i vai singano numero lua, o leo ta auto le teimi e whina ngalo ai ma le tūlanga e tusa mo ala o le tūla fono, mai le fonga petalai o le maunta o na whato a manino lea matu i nātu le whaasalaunga ana i le ofisa o komisa o whainga pālota la. Ia mo le whaatino ina o le lantou fo i pito la au mo le tūlanga o whainga pālota. Tau lunga tātou tala ia e pei ona tui nātu e tātou whaasalaunga tu sao i nei i le nofanga le nei o le Jane Beach Valley in Manase nei, ia e pe ona tui nātu i tātou pokalame o tau longolongo ia a wālawa le mai moanga ma le whaafonga anga o le atunu. Ia, lau whanua mātango fia e pe ona e mai momo sinsile i tu atu le whakti mai o ngalu a toa i mana mātango fia le sami lea o lo penaona e sila mai leo lo i tu atu i o le vaenga o lo o tu lai atu ai. Tātou whiloa i lesi whapapongo le tātou pokalame, watu e le tua lo tu se fuma sa mātou o la mai le nei teime lau tau auna se fuma i a manuia.